Dami Pak, dami. Ini untuk dokumentasi resmi. Tinawag niyo, binalik pangwatan. Bakit masih niyo ng palungat pasang? Dami. Jadi tersohorot dihita udah ini pamoroton natin. Idodok na batua dari doha siya perwina dari na maulah-ulah siya nagkapartong-tongkan. Ia na maulah tertoros sonari berutan. Tentu ulah nasida mau. Ala ulah nasida idodok na batua dan tundal marmene boru lupa marmene anak. Molo hita si raja sarupa dohita marianakon dohon ng marburu. Jadi berbeda sendiri waktu terbayang au baru dijenukoran to. Jadi nolnya tema nampe somoni ini duduk to nate alema nang bohape suatu marumutu tak boleh nanya tidak membaru nami. Nah sudah tayo makatasan tutang pun orang nasiyo na marhuda-huda kuhaman ang kuboto unang songi pinsikuate idondok na matua gara-gara si kendut-kendut pagkagudagun anong nahurang lodi sa Tuhan tama na mga hula-hula. Jadi alaninas kirohanami ang kahuda-huda muna iyang konak kamuna do pagkabiyanin nung madihatawag kamuna gondang muda-muday sa hatu gondang biyati manang buhape apa ilah guru sebab dua mengeliki donang angkara jadi huda-huda. Jadi alani dihamuak kabaru nami asa orang gak tertutup kamuna yang kama ulahun ahokbar tunas kerohata tuaka julan darios adong kata ina matdong molo tumadong yang karihita nama huda guru nahurang lobi yang kapatohan dohot yang kapakateo nami pe na rodo hapi makikilik kamuna. Ala na gondamu nung asiko. Roma hapi tutuda-uda muna. Lao makikilik kamuna. Asa tukang iyan. Mahita kikilik na niyong. Serak kanadami ma. Di rumah ng kamuna gano'ng masada-sada. Tong-tong madami na siya tuhata. Molo ada tibinihamu. Molo madulang kami orang tua mo na hukurahan ng mga guru. Saya dua guru pandu bersama. On tabahi doa. Ala ulang muda guru doa. Tanto lo hamu bersama. Perdulu lo hamu mengidik-idik kamuna. Asa tiur na pertunjuk muna. Nang ditumpahi amat dari bata. Semua orang pun nanti serong dari antara suami istri. Nah orang lobi. Tadi mau hubungan orang. Ada orang kan? Nah itu masa orang suami berbiaya. Oh, itu pesongkar doa na Roma hani huda-huda begini kamuate asa subisa kami amang parosi Roma hani mangiliki na puro nanyo molo hubayat ko nasugod yang kalungon ni Rohan na puro nanyo pagkilala hari ang kahuda-huda na asa tumanggir parhi kita niyang nasida takulatan niyang ni huda-huda. Boy hanya kaulah ng persada. Saurura kudulog, saurura kuturuan. Asa gabi tong gabi sikiruan. At kaulaw ni na puro namyo. Amang patinami. Dua pong parang nekong nami. Nalaw patongtok ko kasintongan. Lima pong nami sila sarungan. Dohok pong nami sila jauluan. Alay po na dumaan yung putas ni mga raja. Makoko suriak kaburuna jala alani mama patinami aok do demi raja bataki lao mangene kakek botonanyo molo tumakainu ni simarolong nasida marnio tani kaudana gajah matuhani tangan Tuhani menghapus simarolong alani amang patinami kami na botonanyo asa tumakiat tulang asrohan nasida baik na magandang lahong katusin ahang ahitena torbain ma suri
Muslim na itu. Boleh aja Pak? Lapok coba cek sebelum bulu itu. Itu lah,
doon ay kami ang guru namin sudik. Molo ibigay kami sa mga manginig-inig kamuna, diulang munaw, diulang taon. Las maroha muna, nakikubok kami sa mga boraspil. Asa firme na po kibahutol pasarungan, hindi matutini amuna iboto namin, doon ay namin ang guru namin. Sero doon mo na ang kapanamotan. O matanyang namin duhamang kay boto namin, doon ay namin ang guru namin sudik. Asa eme na marbiru manilolo isi mamora, bola ni epuri manilolo isi tamongan. Nautoro maribur pahopun ang berenani ng idolomuna, se asima rohani magterita, se gari na dalam mamora, mana kunia umarakaw lang kamuna, se isima na bot ang kapangamoa. Sa masolo sa ato oktean, numa sa ato sabi-sabihan niya puri kinig kami hamo. Sa maunang taon, sa magulong sineranya sa Indonesia, oras siya na gabi. Jadi ang baru, unang araw sukus-sukus muna. Mula siya kami hula-hula muna na pola bergudang hula-hula. Alay natakas subotohani, hamudo markas niroha, karuni hanya kaula-hula muna. Alay posro nami hanok kutulan niya yon, tamiako kami hula-hula muna. Asa nonton kami sa undok sa bantahi dohot sa roha. So kanin ba doon kiling namin Tuhan ang baru kundi kadong si dohot muna Tuhan. Dan mga sa nabi, ditanya mula nubile muna matadalga dalam sekolah. Bos kamu raja nabi, kami anak umar kalau mineldo. Lima tutup. Alay binigyan ko sawat kami bisa dari yon. Kami bisa mengumumkan barang itu dokter. Asal bulan sebagai tim mayor di Purbalingga, kors nama bulan dan kami ramalan di ayo mengatakan kasus kami emas sudah berubah. Aman pada lagi. Biar itu lah. Kalau bulan bulan setia sampai hari. Iya, setia sampai hari.
biar mo kay mo nami to hatak ko. Ini to tanihog tamo hatak ko dan. Wow, hula-hula na sa daw, damboy hubere nga kanahura. So ano masuk tulis? Iyo po rin na nagtuwa naman do unang titip so pagdalisun, ikumasigay do ng pasamabali. Jadi nahulog isi sa mga pihamu, pakai motor namin, sarinay, molo manok to hamu, madami-dami do. Sa dahil sa natin hepe. Dagi na huwag kami. Asa sumihang manong bahami, inulas kerohanan. Habe humere ito, hundong hamunatri. Yari-yari mo laktan narohanku. Alayak ki mamu. Naktay hundong lang mo tanya kukusahan Tuhan. Amen. Jadi pada salinay na nahulog salinay. Mulai si Raja Jolomuna yutok kamu. Tangalan si Bayinon. Jadi lumuruhan namin nagtito, hudulhan mo ito. Ate? Ganon. Jadi nahulangi di sita anong nakakturami. Alay si Pasino malihamok kay boto namin ate. Dan sudah napatuk las ni rohani udah-udahan. Alay sudido na masok patu udah-udahan ate. Jadi mau lihat ya, Mak? Jadi nanti hamuna. Urus dapat dia menurut kami deh. Sayang dia matok gajah umurmuna. Saya pada Tuhan tak makapasahi itu siap tong atau mamuna. Manang dia umaringanan. Setong-tong matong dia kapasu-pasu Tuhan ima. Sudia kakari jumuna. Baik matiga-tiga kamu. Baik dicari di pemerintah kamu. Tanpa pangkatmu. Doh molo marpinahan kamu. Sehisilur-silur kapanahamu nate. Na utaruni kami nakin ima nama dok pasi jual na taungi asa somondan nama dua madohon nami asa tinti bagok nama hato may natubo ni Robert horas kami nama caloi somoni mani hamusika ina mangalean alay sa tabi salinay tabi ang nanyo diras tironan yung matanyang nami musik ikaw nula-kula nami doang buhati asa ni patito tujuh manidolo kita dia. Manangini hamu manangahu daw muna. Sila ako makapasawiya lagi. Mau lihat ma. Jadi narohanani hubungi kami ba ito? Nasa atak ko sedikit. Ate naramangan pas mo ang satu pertanyaan. Bolo malolo hakonon lanjut. Kalian kalau semalo stop. Ade. Jadi gambarannya macam baru bagupaknya baru tu. Baru bagupaknya itu. Jadi bagaimana pandai nami? Gimana tapi? Orang ini semua dapat tu pandai. Baiklah baru bagupaknya kalau baru ni isi panajana, isi panebasta, isi panulang. Ikaw marunong na.
Ay idolakit kamu tangan sisi mengiduinya. Alay wameno. Sa hati ko sa dia hanya kababama deh. Jadi begitu, los paruha manang songod dia pihak kapal berbintang mo ay nung makakaya jago ako perbeda juga tinggal pun hati mau dia mah. Jadi memang ada lo berjanji hati perrolan. Alerong masalah hati bebeto dari sudah ibadah wajah. Jadi mak lasmar hatta sudah. Iya, minum itu nah, minum itu. Udah, minum. Iya. Oh, asyik dia apa saja. Oke. Iya. Jadi sono. Dia mau kayak potongannya deh. Jadi yang persiapkan kau udah bunga. Mau lalu kata nama dua. Saya dua mencari udah bisa berbuat. Dapat ketinggian kami mengalir itu hawa ni. Karena masalah. Wasroh muna. Tori na mata. Opuke papiano. Pesta keseniraan di kota Bidan nade. Wasroh ham. Ade menjadi kau putihlah. Boleh minum di Bidan. Sa, hono to katulong sukun. Ako di kalado na makor. Iyo. Jadi sampai lang eriang ma at kabuntok, di ba? Jadi sila para sonok tak karena milik nasile. Jadi sama lima yang pakai motor nami si oras mahita, oras mahamu. Mau letup pinakabujung yang kaudonan non, hamo kabur nami padi esmai tang nama ni garudaw kami. Alat kasto motor kami yang udah ulang muda dua deh. Asa todik jama masih bergoman nak daripada tak pada dawat deh. Nas arohamir abang kami nami gawe tu kan gawe asa sah kau bisa mereka baik bahasa tak studio deh. Dia capsule salah ayah mereka menjadi. Oke ya, kita tutup. Kakak, Kak, mana handphone? Oke ya. Kita tutup acaranya, kita masuk acara bebas. Kami masih di sini. Jadi sambil bulan-bulan kami mungkin akan lawan bebas-bebas ini. Tadi bulan sambil bersedia, tadi masih ada lagi penampilan yang belum dari. Bisa lah. Mana tadi MC katanya tadi mau nyanyi ya? MC. Iya tadi ini satu permainan MC yang menyanyikan satu lagu. Apa namanya itu? Tangan Widayana. Setelah ini siap-siap vokal solo berlawan. Terus ada yang belum tampil center Medan Selatan ya. Siapa mau merapat? Joget ukuran nanti goyang. Iya. Paima berhak mula alam bapak doa umat nami nami. Jadi song kami MC mempersembahkan sebuah lagu untuk orang tua kami terluka.